Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenced Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Anatakunan, kasin, di nakauawagan ti kasinsin. Gaputasaan ka kasinsin. Ti kunak, adaywan ni Ruben. Tano sa mga tungpalin ti bagak kengka. Nga adaywan suna. Adadakas ang mapasamag kengka. Rina. Nalawag ka di? Apay mo't kumanga daywak. Katsak itan ti kayo na. Inagong mo kanyak. Gabukin ka, kinsinanak. Iso nga daywam. Tapdog sublikan niya. Aramidam data. Tano saan mo nga namitin. Dadailik tarupam. Parsyakan na kono sibugan nak. Sibugam ti rupak. Itis asido. Wan saan. Paparpar ko tarupam. Wano. Papapatay ka. Pabagayam tingkay ng ikan kat may salang paset ti pakasalitaan ni Agnes. Itilawag City. Umunangin tayo pagpilyan para ti pa nakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Mayo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babaen ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ti programa tayo nga lagip ti napalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag, iti panangimatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Napangapakan nyo, kadag iti agkakadakkel a premyo. Imagine, dita 50,000 pesos, ti awaten nyo na takay ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken maysa nga special award nga amount iti 5,000 pesos. Dadakkel dagiti premium agsipud ta adda tumultulong kada tayo. Tumultulong kini parang Ray. Anya sino datoy? Yeah, in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agidaya danto iti na dumadong mga food Filipino food in Hawaii. So nga kayo nga taga Hawaii, padaanan nyo dito Yum 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 Special Letson Pork Belly. Tapos nyo kasi tagat agurder kayo ito. Ito naglukaten, ipakamo na ito online na platform na. Okay ba? Lagi ni madaman nga buibuya kanya kita, pakishare the program na tayo. Ito yung ababa nga lagi pinapalabas ni paggamit ng Agnes iti Lawag City ng Tepi na Uluan. Karit tibiyag. Ni manong nyo anemi na ito, Nemi Ruiz. Kaya, host iti lagip tinapalabas ken kastameten datoy Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award papagayam ni napananan so nagpanang-share dito tarararan tan ayan kita intay yaman kada kitay sponsor siyempre nagyaman tayo kada to'y Yum 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 Special Letson Pork Belly gagawin kinabsat. Kaya kasamaten, siyempre, kang ron na naunay, kini Reynaldo Rey Fiesta, dito Honolulu, Hawaii, nga iso iti paggapuan kada kita takkel nga premyo, kagawin kinabsat. Ay, di kita madaman nga buya kanya kita, di page, di paring Ray, paki-like, paki-share, ken hangkay pa yung nakapagpalo, at ito page ng Rey Fiesta Sentenciador Award, agga-palo kay kuma. Gi-share ako. Messenger, tama. Okay, agi-share kayo. Tapos akas iti pa nag-share ko kapsat ken kayo sa ito ituloy nga ibasa nito ababa nga kasalitan lagi tinapalabas ni pagayam tayong Agnes iti Lawag City. Okay? Okay ba? Kaya man tingan dito panangawis ken kasamaten iti panagyaman dato'y fourth grand finalist tayo papagayam.
Pakinggan natin ito. Adan fourth grand finalist iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia tubo iti sungadan Paway Ilocos Norte kadagdamag daned sa Diabalawi Pagudpud Ilocos Norte. Denggen tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagip kinapalapas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabibiyagyo yaman ak unay. Yan, dito ti panagyaman na papagaya mi kan awis ni Vilma Castro Garcia. At agdengdeng nga kita nagbibuyan ni Josephine Stango pakishare in share na at the share bad na. At madamdama intay to ituluyan dito pakasalitaan ni Agnes. Umunang intay pagpilian para ti panakapili ti best letter of the second week iti bulan ti Mayo. Iti programa ti kalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ingkay tumila dublian nga buyaen na mipindas to ti panakaiportray na into no Aldao 12:30 yung nga talas 2. Dito'y panangibasa tayo ti ababa nga pakasalitaan dito'y page ni Paring Ray. At syempre patikim pasimsim laeng, di ba? Kahit iti YouTube channel tingga pakabuyaan iti dito yung video, paki-share, paki-like, kaya nag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Okay ba? Okay, kablawan naman dito kakaiso na mabasa dito yung birthday tangal daw. May 11, Monday. Happy birthday kini Mayros Bagawisan iti Pidig, Ilocos Norte. From Ate Liubi Bagawisan Dagyo iti Singapore. Okay? Kaya din na din ituloy. At ababa nga pakasalitaan ni pagayam tayong Agnes iti Lawag City. Ituloy tayo nga ibasa nga mangbuyain nyo maten ti tuloy na papagayam. Manong nemi nakadadladingit nakakaskas ang nakadagsanggasat deto biyag ko. Ngamin manong nemi paggraduar ko iti elementarya idi tama aksidente nga matay digit nagadnak kanya ken duwa akakabsat ko. Sanang idi nga naisurot kadakwada manong nemi tada awis kadakwada nga mapanagpipiknik. Samir idi manong kadagaan mo. Hanag nakasurot agsipod ta naggurigor. Ket kunada nga rod no sa anak kanu nga naggurigor na isurot baka amin kami ket natay. Tila ang driver ti tricycle driver manong nemi ti saan nga natay kadakwada. Nag-backride dedi tatang idinto ta digiti dua nga kakabsat ko raman kaninanang ket nagluganda iti uneg ti sidecar. Adu nga luwa manong nemi ti nagarubos kanyak ket may sa idi ti saludsud ko kasano akpay idi tutawanen ti pamilya. Nagyanak iti sidong daan ti Julie manong nemi ket ni Kasin Rina ti kataep ko talumet digitan nakda. Inrurumendak kunak ti pinagbalindak nga tagabo. Siyak amin. Agluto, agdalus, aglaba, ken amin. Sang nga basit lang nga kamalik, diyak lamang dagos kumaaramit ti kayat da. Pungot ditoy, keddel ditoy, sipat ditoy. Manong nimi kabagyak ida ngam sandak ng bilang kabagyak. Nagsipod ta. Inrurumendak tinagabutak. Iming karigatak nga inibturan ti amin linabalak ti kaharit ti bihag kanya. Idagraduar akong ti high school manong nemi. Nagpakada akong kina Auntie Julie. Dakkel kan. Kayam mong tagbiya kasiksika. Iso nga pumanaw kan kasta. Mabanak magkigasang-gasat hindi. Adambid nas nga jaya kanya katrabaho. Nakarit kanton. Tungpal mo tarapap mo. Nagagkalkarit andi. Agtalinadak to na pa kong baba. Namnamain nyo data. Hanggang ito kagura. Numampay.
kinurgoradak. Awan ti ayat ngayon paayo kanyo. Ano nga awan? Nakaradura ko kumanta high school? Nasaan ka nagyan ka na kami? Nasaan ka kinupkop? Ano ko tibiyag mo ita? Anti, amin nga na ipayo kanya. Kat na itrabaho. Subsubra pa. Nasoldon dak ko ma. At ako mapag-urnong ko ita. Ana! Kumana ko karten! Tatangsit kan, tatakil kan. Ha! Anti, hanak na tangsit. Hanggang ito malipatan, anti. Kaya nagdikasinsin ko. Tsak malipatan. Di pa nangirumen nyo kanya. Ibag lagi din tadagayem ko anong name best friend ko nga ni Tina. Nga nangala kaniyak tapno iti kasta ket siyak ti recommender na nga mangbantay iti sari-sari store ti kasinsin na ni kasin na nga Heidi. Natalawan nan agsipud ta baba nagtrabaho di abroad. Ket tapno saan nga masayang iti kinaganar na masapol nga dagbantay agbalin nga sari-sari store manager ket siyak iti recommender ni Tina. Dito yakpon ngagyan tada kwarto reton store ng duma mapanag makipagnaed itayan dadina gapota si digmatisang tianggi man. Naging ka ng name na naituloy ko matlang ti panagbasak. Nagkaskwalaan kami may sa kurso ken apagpada kam ti time ken ni Dina manong name. Isarak ti store iti alas before 9 sa akong dumalang luktan iti after 4 nga klasik manong. Taas si dagmat manong name iti eskwela. Iti bigat nasapak aglukat gabutado digiti may gatang aging gasera at 28:30 lukatak tumat manen ti 4:30 iti malem kasta malaksit ti Sabado ken Domingo agmalmalem nga naka-open ti tiyang. Aging nga dimteng ni Ruben iti biyag ko manong naming. Idada ako ni ti third year college. Nagamamu kami, may gimatang ti Candy. Aging nga nagdaton kanyak manong naming. Idida mo akit sang ko pala kayat agsipod ta third year college sak palaeng. Ngimiti may sa gundaway nga inawis na nagpiknik kami manong naming dito ikon nga inaklon ti panagayat na. Dito yan nga maarakop na maagkan na dagiti bibig ko. Oh, ay gawa na kagnes ti inaklon na kon. Kat maarakop ka, kat maagkak mo dagiti lips mo. Ruben. Diamok aging galaeng iti arakop ken inagkek. Kami di malpas kami nga mangan, nakabuelnas kami, agsuya abak. Ket kunana, o may kan, dahil maturog. Sa tino, siyempre itinalimi sa kwarto. Ruben, ano tarabiden ta? Dito yan manong nemi nga naasot simnaw dagiti maadi-adi nga asog ko gapong harudada kami kini Ruben itirabaw ti kamang agpadpada kami nga lamo-lamo. Gusto na yun, di ba, nang digos na kanya, kadagiti agkakabara nga agik na manong nemi, kadagiti bibig ko, iti barokong, oh, Ruben, Agnes, Ruben, Agnes, oh, Ruben, oh. Naging ka nga namin pinsanan ng inikotanak ni Ruben manong nemi binurak nan ti kristal asal salbet metang. Napisang en ti talon ti langit kat nagampayag kami ng tukno-tukno ti langit. Oh, Ruben, Agnes, saan nagto ko mga baybayan? Saan kanto nga baybayan? Ikariga, oh, Ruben, oh, Ruben. Masansan idin nga mapasamag kada kami adented na manong name nga tumarek tinaw daw. Tapno saan nga maagpipati pa nagbasa. Amo ni Dina relasyon mi kin Ruben ket maragsakan tama naragsakak unay. Iti may sa nga bigat manong name nasa nga ilik ni Rina. Kasin Rina, kumusta? Saan nakawagan di Kasin? Aga-agaw. Inagaw mo kanyak ni Ruben. Siyakti mo na, nga girlfriend na. Ngamitin na amuna ka, insina na, ketsikan. Ngam kahit ko nga daywa. Magkisina ka ken ko na, agsublikan niya.
Intiyak amo data kasin. Di na kawagan ti kasin sing lang ordan. Gaagaw. Hanggang inagaw ni Ruben. Aman! Inagaw mo! Gabukin ka, kininsin na. Ngayon saan ka kumadimting tibiyak na. Di na kumensin na. Adaywa. Tano saan? Parparag tarupang. Paparpar ko, papapatay ka. Kinunanak at nagdardarasan na pimana. Wow, na himatan. Imbagak dito kinidina, manunamik at kunanang agan anadak lang. Imbagak pa kini Ruben. Nagkarelasyon kami ngagpaisog nga apagapaman lang. Ngunit kahit mo sawin. Namamok. Inawis ko. Simurot mat. In-check-in ko. Imanugot. Dito ko na panagnagan. Nasaan nga virgin. Naging ka nga. Ibaga na nga masikog. Kat siya kano ti ama ti sikog na. Ininto tanamuak. Tilad na nga lalaki makaigam-gang kuhana. Adan anak na. 2 taon siguro itan. Sa mga putot? Saan ko putot? Gabutan nagkwenta ada idin iti tiyan na. Sakbay nga na napasamag ka na kami. Isuwinsina ko na. Ibang pangdanak. Di mo lata pakadanagan ni Suna. Basta gananad ka. Yeah? Sika tilab ko. Kat sika ang tutagbaling nga inadigitan ko. Ikarikan ka. Kadaki din iti 4th year college, manong nemi, idi, nimat Auntie Julie, tinasangay ilik, na daob pa ng ubing. Auntie? Hoy, agka-agaw. Saan ka din yung biling kang kanirina? May sina mo ni Ruben? Ngayon apa nga, di mo yung sina. Andi awang pambara ka makisina kin Ruben, kabuta siya tipat-patig na. Rumping unang isinam tapnog subli. Dito ti anak dan. Dito ti putot ni Ruben. Dito ti anak ni Rina. Auntie, I'm so sorry. Awanak lang ako din iti puderyo. At to'y kapailaeng nga, kasla mangiruruman kanya. Awanan ti bibiyang yu ti biyag ko. Ngayon ti, di kayo tupulos malipatan. Kanong problema kayo ito, umasid kayo kanya. Iso nga problema kami. At ayaw ni Ruben, tam na ikasar na ni Rina. Auntie, oray adaywa, saan tulat kayat ngay kasar ni Ruben, ni Rina? Laglagi penyoreta. Aging ka nga sinardangan takon manong nemi kat nagturpos kamin kaniya Dina. Ni Ruben tinangabay kanya kat idimalpas ti programan. Inyawid na kon dito'y balayda, inyam amunak kada papa kadi mamang na. Amom iha, kag alay na kang ibidbida ti anak mi. Kasta ka di tita, mama ko na amta kastan tumatlang tiga labas na. Ni Ruben ti Burdek, kadakwadan nagkakapsat, kat siyempre isulayan ng taon asawa na. Napipintas amin ti biyak digitan namin. Itiligudan nga adu nga rigat na nagpasarami nga agasawa. Babayan ti pa nagtitinulong mi na paggraduar mi ida. Kat siyempre, kayat mi, nga apamang makapagtrabaho kanton, agkasar kaiton. Tapos nikasatakit madang kami matanti apuko kada kayo. Yeah? Ano kas pagarigan man talaga nga kami tagkatuloyan, mama. Nagsagak launay. Idagdab trabaho ako manong name dito yan sidong ni Ruben di pagawidak. Nga arig na agasawa kami manong name tilayangan kasarti kurang na. Oh, Ruben. Agnes. Nagaragsagsagak launay. Oh, Ruben, nalaro na kanya. Kadidi tayo bagak nga da nagpitpitik inisaklot ko. Nagkasar kami. Kadisidong, napapa, kinimamang na, tinagnaidan mi, agtrab-trabaho ka mga duwa. Talo, manunemi, digiti, sagot ng parabor ni Apo Diyos kada kami nga anak. Nga napapa kinimama, digiti katugang kumanong, iti mga aywan kadakwan. Nabintas ba ti pamilya binangon ni friend ko nga Dina manunemi. Kahit digiti kasinsin ko, na anak ni Auntie Julie, asos, stawa na itirigrigat da. Kahit nung hasta nga may dagpatulong kada kami iti asawak, tulungan mi metida. Tanya nga rod, nagpakawan damaten, nagbalin damaten nga na siya at kanyak, agsipod ta talaga amarigatan da. Tikunadan, kabagyan la, ti kabagyan. Iti likodan na ti panangirumanda kanya, kidi, yung saan ko pinanood.
Dapat isuda na gito tinagbaling nga karit kanyak. Karit tibiyag. Dito karon ti pagkasalita. Thank you tilaing mo nga nangibasa man naming kat sabi ko damat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan tibiyag kadagiti pada ka nagbuya kanagdengeg more power to your program. Kung nga radagyaman nga pagaya mo Agnes itilawag siya. Thank you Agnes, thank you mat kadagiti nagbuya kasta ko nang itay ore na buya tuyen gaito bala buyaen into no aldaw 12:30 kung ganat alas 2 iti program at tingalagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Tina Paharit, thank you. Trely Matthew Belio, ni Mila Milyari, Josephine Istango, Mila Milyari, maraming salamat po kada kayo. Aming nagbuya. Paglawan naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Kanda numapay nga magsupsuportar iti page ni Paring Ray. Kenti video na. Yun no YouTube na. Thank you for watching.